fazanao. Zao ko tsanuntsi zao. Ja bisikileta dia ko tsenana ka moto viliko. Vidéo sponsorisé ny Zikateg arahatsy amin'ny farany. Portembena, avetseko moa. Motoko toko tsy mety mandeha mare, vasa raha toy voa io. Hatony toy moa zay voa io. Ka mety hoe la tiasanao sady zao tsisy laminay. Tsy dia nandeha jalama. Eo amin'ny 30 minutes ty avitako ty koa. Ka ontsiny tiasanao ay? 500 000 avao. Sy lafo loatsy ka zao mbena tsy mety 500. Lasa tsy hina vary mitsanga eroy. Aka tsy mahamena tsy zao koa. Lafa iha mberoa, sy raha kota direct kolotonao. Nani hina vary mitsanga tsy fa fa musa etsy tsisoni. Zao mo koa. Umben so motoko tsy nosy pamao. Matuka nao. Filifili kitaluhana. Sinasa ko sirele fa ihava. Huvay kitaharana. Asa ko pera titangana. Filifili kitaluhana. Sinasa ko sirele fa ihava. Huvay kitaharana. Asa ko pera titangana. Masoko volay sa zao manunu. Ano ka ras, mbarat si tako kot nangalala na klient tampusok tato ko. Napanovnao siya sa moto inbeo. Namlan. Zo merci sa nalang tamnaw. Yiko na pembel ko si deranaw. Sak sa phone na moto kun. Ay. Sini fa naratsika zay piasa moto tiloko to fa tsy moto na dika. Yifa mana akura. Fa plana ra uro ko hiu. Zalaw anjogo binambada binan na farmi tsanga so hanga na moto kun zan. Piasa moto tiloko to fa tsy pemp moto zo fa na baraka yu. Yesa na fak baraka. Zama fa na baraka yu. Não, não moto. Anjante sok moto vau. Moto non vau eu. Pasami la moto vau. Miala. Si hai zo fatske vil moto ba milango tuliara me. Mila moto lexa zani fa zo fan. Ka milango tuliara ko ta moto moto so yema ta una pas danau. Si hai zo fa zo me ka no moto milango tuliara vau. Yo na bena la tu tenda ko boina. Zo pa zanau. Zo ko tsanunchi zau. Ja bisikleta de ko tsenana ka moto viliko. Uner mura moto ko ba tsaka ka tribunal. Boso mbana fa zo tsanunchi. Adika yi. Milango tuliara zay mamaritry moto no pièce moto. Izy hitatsika nandro mivaritry moto cross, moto routière, ary hitatsika scooter électrique. Ary mamaritry montera laka machine re. Reo mo le montera moto. Ary misy montera laka machine vilany kon. Pièce moto complète yao. Zay tsy hitanao ao afaky hafary. Lafa atao pièce moto iaby io hitanao milango tuliara ao. Lafa tsy tao diso fanantenana. Sy dio magasin milango tuliara tsy lavitra antsika fa am route sans des foire à face alpha service. Mbazo mbanao. Zo tsanunchi moto nao. Ok, fadarena reo fa ologegy. Io toerana ahitatsika milango tuliara zao. Toera tsy sarotsy hita. En face alpha service. Laha misy toera tokony hivilentsika pièce moto, magasin milango tuliara ro tena soa. Ary ahitatsika moto tena fa izy avao. Pièce moto rozy ko tsy handiso fanantenananao fa tsy maintsy ho hitanao zay ilanao ary laha tsy izy fa afaka nafara. Sady ireo moa miprera vague zany hoe santio avao fa tsy maintsy ho afapo zany lafa avy ao. Moto ao sa tena moto luxe avao. Pièce moto ao zany mandeha en gros sy en détail. Mamarotsy casque moto avao koa moa rozy ao tsy atao halino. I mba nabo iny hitatsika re. Hitatsika ao avao koa montera laka na diesel na essence. Laha mila fanazavana fanampy na avy tonga de militsy amin'ny page rozy ao. Io page io de numéro téléphone koa 038 74 496 15 na 033 96 198 85. Ka misalasala fa tsy dio ny toerana fa tsy lavitra antsika miala ho zay. Fasangiano mamila vila, mamparariza.